Yanya de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian go fu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no no de pa hontoma DL News. Yabamo akwapa efe to American share yen ewo Facebook and efe YouTube na yamfa kasebo no enchiremu ensomum yansha kasebo na se emfemfiri amasaman agyen kutuku ennipotem na Ghana fo beka ya beye emfie kakrantem ni ena bandada etwemu mekire na adadankwa akufuado na ban MPP etimi ehunu sei beye ahodo a na adehye wono eton genne ewo nkrabupremantemu abobulushi ewo tene konkoma kwane nim hono mam emperefo bekire mu se o maje kwan na boso ema hono mai tantantenti ehu be hese sabia tretre nka bupremantem de o maden atu mu firi honom ede mu kopie mu ewo agyen kotoku eno no wa masama ne potem na meka se no adeje ne kire mu se emperefo de o mu kopie mu agyen kotoku no ekwan ho de o potem honom ne nyina da sesei ama ho kire pa na aba entubo wura mu oga west mensini mu a ho kire kwa ho pa na emperefo kire mu am wohwe kwantempo ahodo am eyen kra bopremantem kwantempo kokuma se yakopie mu ansawom ne adeade no wa mu kire mu a enam se de kwan na ase aye no ama adwade nkoso mfa ma omokram adwadefo kire mu se ene wopese okofa gene obabi na de ba agyen kotoku a sika betwenya sika wa efiri se ekwan ne nyina sei ente wokọ no hyenkane ne hwe wanim din no se hwe ehe na akọ na wase o mekwa agyen kotoku no se agyen kotoku mu na makwan de se owade no won aya pepra se bechichi achi ente sika na ye begere metum meju times 2 wunya bia ene pa baabi fa so wade eja wuni se watua ne sam na majadefo agye mre edede ya kasa batwen kwana mu kire mi se in fact atitrem ayeden papa de omo pam ne santi wambesre Ghana mampeni ene omka biewum ama saman ene gyen kotoku kwana asenti aban emesiesie wade mu kire mu a enam se de kwana asa ye beyam fie menu ntemti no dwade omu die ne nyina ye basanti saban ya ma road linking from 3 junction to Agyen Kotoku, mid-year to Agyen Kotoku. Even when Mr. President, when he came during the campaign, he came to Agyen Kotoku here. We made that concern to him that Mr. President, the former government, they promised us that they are bringing us to Agyen Kotoku. We made a lot of complaints, and the roads are the key this thing, which is linking the customers to the onion market. But yes, still they didn't do it. And Mr. President too, John Mama, who also came to the Agyen Kotoku market to come and do his campaign, we made this complaint to him. We've been complaining several times that the road, you can see yourself, there are a lot of onions here, but the customers are not coming. The customers are complaining about the road. If you come, even the drivers, if they come, they said you want to carry the load from Agyen Kotoku to, let's say, link Agbuloshi or Medina, they will charge huge amount due to the bad nature of the road. Not because of that. Onion to link from Agyen Kotoku, linking Accra, Medina, and the rest is very short distance. But due to the bad nature of the road, we are suffering. We are suffering. We need the government to come into it. We are suffering. Our main problem is the road, because there are a lot of people from Kasua to this place. Because of the road, they don't come, you see, especially from 3 junction to this market. The road is very, very, very bad, you see. At times when it rains, it's not easy. So that's our problem. And the mid-year junction, from mid-year junction to this place, to the same thing, rough road. Any akwane de esene mampamre de ene said ya ye ne tutupa na oba Facebook no so a DLFM 106.9 NFS YouTube ye the video na to suntu ba be hunu bi be said ya kwan na ye amagana da ben ye bedura bo hye ho ene a wote ade hye wonom eton gene ewo Agyen Kotoku na ne wo kine de ye kasebo ene ahyenkafa wonom efa gene ede kopie mu ewo Agyen Kotoku hwehwen kwan mo so kire mi se ye me wofa ekwan de enye o amane ahyankafo dodo na omukọ adwuma wonpotem hodo ma womba fina musika nyina asa efiri se wokọ ba kopeba na oka na ase no san kwesiesi ntema asetrema ya dempa ntia ba mesese kwan bedu baabi no
Wombeja honom echo. Ani de asepa from Kotoku ekɔ media ne de kwana sepa week bia be ko shop esi anso no spare parts ne boy edin nti yes aba na so ma bibi mfa my wa ye komacho passengers nso mo complain sa who afa na na driver to me bona misisi ni na ye kwana enye ni nti anti yes aba ne so me we kwana my wa ye komacho aba no me we kwana my na we de ye bre. It delays our movement. Then also before you get back to wherever you're going, you get tired. You have waste problems. Oh, at least they should fix it for us. If not the asphalt, the normal ones, I think it will be okay. And you can imagine the stress that you pass through. The drivers don't want to even come. Aye, Edimpa, what the awareness and Kaunyan tum kota crana. Oh, na yamfa so yompa, what the sapete crana. The pese kwana so da so keke. Sa monti monka ni nyina so na dwadefo no eho etowon wei e ahyenkafo a wanom eye adwuma kan premantemu ekopie mu agyen kotogo bia moton gende no e na wote wanom akosemim na eno achi e na assembly member edema de hia wanom ewo kotoku electoral area oniminyamfo Odate Mohammed enso e kiremi se kwan omo aka bia kan bepem ne dadana ne santi aban baye one mpenifo aka se kiremu a sade kwan na ye no ebehia se mpenifo betumi abonte mpenifo a omade agya tum se enche bia kwan no wombesiesi madwadifo no ne ahyenkafo no womo atumi aheha wonom. When the road is done, for first one, the industries, I think their business is going to grow. A lot of other companies will come and buy their products. Because of the road, a lot of companies are willing to come to some of the companies. But because of the road, they are not coming. They are comparing it to a place that the road, it's good for them. So that at least going to a mechanic or doing maintenance will be less. So it's my dream that when the road is constructed, the companies on the stretch of from Media to Kotoku, their business is going to boom. And I'm praying that the road should be fixed. I remember the last assembly meeting, I asked a question to Engineer Edwin. He works with the urban roads. I was honorable. When is the road going to be fixed from Media to Kotoku? So honorable, your road is 4.2 kilometers. We are waiting to come and do a feasibility studies. When the feasibility studies is done, I can assure you that the road will be fixed. Aye, and your bombardier kwashe kwanu so nyina wia. Enche bia kwan no hombetwa ma na dem hrein. DLFM 106.9. Eni awuti yono eneye assembly member Edima Kotoku electoral area. The den edonimnyamfo Odate Mohammed. Yentwa kasiebone so na Ghana Police Service form wo yendi atimi achinipa mienu eye oba baako ana bema baako omono omakreti eye social media platform TikTok use na chese omode Sharaf Mahamadin ana akọ create account na chese niema omo ye woso na sewani eye omampani beidi na omode akwakoye omo akasa posti niema omo pe ewo hono ma se some followers ebe 7,500 likes the end some pimpim nie so bia like be san so munim say your man pani ba ana chese an account no sa na nipa mienu no mo sha account yase a omode account no eye ne omo pe na ye be ma ni din eye Abdulrahman eye Zakaria sisi a police for answer timi aso ni mo hwese hwehwemu ebetimi akoso sane ebe ya oba no aka ne ho no ba bi owo bia no monsa ebetimi akoka oba no na police for chema de enti omutimi eche wo ne se ade omo hwese social media ne so bia ye no akọ create account no de obi din e de atoso no de ye ne mabone wo social media ne so ntino ombese etuo entimi entwanti wa wunim na de obi din e ba akọ create account na ode aye de open no ade omonsa ebetimi asomu na sese de eye Abdulrahman yi de wa police for aka chehwehwemu etimi ekoso na encho mo de ne bekọ asem di bia ama court etimi e de asem no impersonation pa Ghana mampeni ne ba abemu akama no na omo de ni din yes mo de piska eta akoso pa koso mpenifo bebre wo bekwa online account bebre wo din mu obitimi be chat o si na minister we den ka me de be chat me se menye ne den minister sibra no prepare chire ma Ghana ne de ye nim se online be boa na se be di awudi a ye didi bone too much enti we ye
man so hwa man nyom mampani ba no kwa so mo hwehwe mu na bebre na saa no mo ye mo ne obi ani asie bebo aye pam yanto akasebo no so ene yemfa ye nimfa nkire ma bedwan de ma de hye a wonom ewe afutu ewo finfin mantemu oniminyamfo Alexander Kwame na afenyo Marken osahene ono kwa yanso na edom ko ma bedwam wonom pan didin adensam da tudwa echire mu am obesere MPP osere kokokwa manyokuo ne matitiri mebu no ose nansen social media aba fonten tanto tentan yuso ne atenie pa ya wurade nyankopon a ye bedi watamfiri unase akosi fom ede abade a o kire mu anya kura afinten sema hodo bi atum sa sem wedie no kura nim na bi mu ka enye o ose mu gu amanyoko no hu finte ba ya sa na montuo no montwe mo ho fanfire ho kura onim nyamfo kire mu sei ebetumi abasa sem yes amanyoko na mpenifo atena sikuko no masiesie ni kama ube hono bebu no bi akogina baabi nesa na yam piato sa tennie basa o kire mu anyo na mo yes awie na sa basa amanyoko no kwesina ni mu akwakoto aba na mama yoko no kura no enya kono bio ntia mo amanyoko ntisa na montuo na mebu ni bitu no wonom enyai kura na ekwa ya mode MP amanyoko ni fa so be fonten tan so na muase no eya ye toto efutuma hye bedwane sei yanka nkyere Ghanafo te sei de MP amanyoko na akoto aba wie wonom eyo penipe bedu obetu frank ama mo 2028 nti bibia ye fine mu nyina nkebo mba ko se bwa kuma de na mo ne mpam nyoko no nyema nko anko de tema de tuga me ko piem wafutu a ono mo ka bie wom ni party na manyoko mu penifo hia ye ewa futu no de nsem sei etudwa futu sroma ye ne mbrenta ena nketesia what is social media what are your party na platform a was kasa ensem bi wo tro ne ya kasa bi wo ka ne ya na ebia mpenifo wo hyeden wo sesi asam na wo so asyo wa akoma edro wo social media echi na nkebom ayese nti yen party mpenifo ayewa ha ye chitafon opeyin bi say I have my boys yes then you know opeyin bi o one boys na ebia na wo boys wa ka fa asama me kan de mi na me 2 MPP youth no for especially one wire party security onwana wire MP ni bodyguards ya opposition inti munte ni ye ekaka ya won langa na asam toa oya waro wara to true some na bibi kaka ko to sekan bibi kaka ko to etu onye MPP fu Yesu banye man ka ya za ozo bo kwa hu chiru owa ngasa wo hwe odada wo party ni power sekaya bibi no okoba na sama odu kokot oba ni name no wejere nti munyina munya careful especially party youth onwana wire bodyguards eya de bodyguards na eya na edidi MP nechi na de jeje nkofo girls na just say bodyguards for no so jeje jaman for girls nyina okureyim me wo fa say Alexander onimu pa onim de ekoso pa na no wachi eno ni nyamfo Alexander afenyo maken oto ne kasa so no wechire mu am enipa bi abomutiri mu pose Dr. Alhaji Mahmud Bawumia enkumde awadi no momma de nta na chi emempia manyoko no eninkunim ochirema emwa kra de aduro no amayoko ni nyina behia nkemu aba no mato awie ne santi MPP anu so ade hu na eseba mu nyina mutire mu nti obi anta Dr. Alhaji Mahmud Bawumia chi ne yakopɔ ya adoma enfim pim ye na dunu watwa bato no mu ninkurim ne mo na manyoko no muden emumre nyam na nim nyam kese emrama mu nyina Miss Dubio a party member na wadin ya wo de oya wo candidate no wini nti on phone wo boefu wo rawo kapada za mepeda meka chawo ni de no nsunsu ado ho da owo so candidate apena asem obowini the man obi so de was better inti azaa obizi ya wa onye wo den mamfanya the biaza ya we bibia wo nembe oya menyi nkrofo na meze manka sama brebo ya mfanto ho bibi sa obi de enyane na ansen na ya wo 204 Alex okopre MP was a small boy danger yeah ma onye MP enyane na ansen and Alex okopre MP was 2008 primaries na olusi by 1 vote 22-23 enyane na ansen na owini primaries no Sam Crow 2012 election odi my gaba for me bia na chede wako abato impena na
how time can fly. It's Onyinda. Oh yeah, MPs. And Brentambana Waba Minjana when you based in Coma. But catch on there. Sir, your politics make a Yawa Botara into me, Yabasaya. I am your some dear. Say, wouldn't you could do about Trepada, in fact, best say at day. And near Wooty or no, near the Mukomash bedroom, one on Panu on Ukrainian sea this year. One on a well for two, Mash between the Dane, doing me for Alexander Effinio Markin. Yantua Kasia Bonisona MC Edema Ayalan Quantana Yamadina Ayahanabu Ibrahim Faila Fusaini Ediato MMDC Senima more Ghana and Nimso Momodia say Omunyo Mani and Fenfra Bicycle so and what's a mode and not also Sabino Ebemo Muska Emma Mo Edia Yampun to Juma Nemo Mamosha say I'm out for betting me a boom. Send a bayampun to Juma ebet me a coso. Now, the same year, edit to Jawa Brom did a dear ball firm, a year 1 story 12 units, a year classroom blogger, or mobile abesi sanso, and a teacher's bungalow. A year clinic, a hold on so mobile abeya or no muche muse. A was some mobile modia, etimisha say, yen you make who don't nabet me a boas and a bayan puntu juma, ebet me a cosu essence, a project a hood on we any nano, and no eka, yama penny John Dramani Mahama, ni Jume dio person would descend a bayan puntu juma bet me a buso, ewa my Ghana mo, or bet na ya kunyane so a few morning, nemo me juma hodra war bopa or my moody as when and sasa me catchel. Na one so Osha your money ye dear betty me akoso, nampun to Juma koso, our mantama who do ni na nen no betty me abo my Ghana. Into a monso entimisha say, yen you make who don't bet me abo any nanon. Omonso any omubeye Juma nemum and more form any end to a bicycle and quaso, send a bayan puntu Juma no ebeti me akoso. But as of now, you see schools, I 18 classroom block, and I will so I count 12 classroom block. Ye see no ma yen potemo ye team, yen kwala, yen nuanoma omoko school, yen obi abenya school, because Excellency John Ramani Mahama. All the 2 years to say, you do what to say as chief executive, and say when you an armed chief executive, Debbie, to one amu Nancy, Cope, Jumadu do and Fambra or mine on Cass and count. No man, and your papa, it's 106.9. Ye kati sword, me and son, at the account. Ye say, ye see school, ye see clinic, yes, I see teachers bungalow, yes, I see another big school, so there are 4 projects together, and ye see no has. Into the way in say, ye do 2 baby as leader and as servant of the community, and say, Ube ye, our maso, and I say, Obia, to say, Wope say, Winyam in Kuminya, Debbie, Jane, or mine was him, young Colin was him. The next generation wants them. Woman, I say, yen do on wants them. Yen to be for year and 2 year and mom. And until and daddy, some projects in Eddie Brown. So we are in to support the community. And ye MC Edemala Quantana Ayamadina, Honorable Ibrahim Faila Fusaini, Namanibo yen Sem Choni, Elvis Kuma Samson, and Adebasomye. Yan to Akasia Bonoso and Yan Fay and Infantry Mobile, Ewo Finfi Mountain, Metre Central Region. Na Adesha, what I'm go Gomoya Yano, and no Gomoa East, men send them Ewo Finfi Mountain, Hrima. One Yam Wapa, if we say, one more queen nata Aquaco Wafidia, a theatre one more palm. Adesha Hrima, Bayan Finch, Yawa Quintemuni, no more queen, I have your Wafidia, just send on Swa, now one qua Edas and Yemu. A Madisha Jemre, and a dear customer train corner Muchrim say. One more quani in fact and Port Oso, Ayaka Sio, Esene in Subura, and Yasimukuma, and Wachino, and Yan Futro Pau, Bogram Potemon upon Nam Quantum Pons, where ye in your quadromic trom, where Trim Futros will be a sabi wabutu, a dear bad dear. A mama just as Yankafoni, Hunamani Cronuma, at a tepam. Adisha, me say, a free Yanyano, Kef, Eco PMO Millennium City, SIPM Aquapum Gomwa Fete, Aya Dawan and Potem Hoyan, and Aquana said Yajano. Sempenifoɔ ma bedu baby no ahwe a omo enso no gujempam wona mo se yanka nkyere mpenifoɔ se man bi kɔ ebo mmɔden afa afra nkyɛ na omo nyina pɔn efisa kwane nya wotekam na wo kwa pɔto osu ne bom na pagyaw na huri na usisi enya sem ko mo kyerɛ meba ne sempo a memma no ahyankafoɔ no pɔn adwuma mo ntumi mmɔ adwuma mpam kyɛ sɛ mo sisi nyina dwonkulaize oho nti oteten wan pa wo kyerɛ ma in fact asetere ma yɛ den nti wo adue de wo hia ban na mo ai pam ade hye ne se titiri omtonton wade a omudi dwa okwan ho no ye omo stores nim ye awurade nyankopon kwabra ne hwene mu pa de aye
Sasa wudi dwa okwana we nye woto aduane mpodi ane kan na age wo bie so ne mfutura ye momma intamo kira ban say in fact dia duro de se Ghana man pani hya se ebu adwumade nanso ade hye mogo mo nya no makwan ne ngenti aban de ye de wabam bramo mo na tetenem ayeden ye adwuma 5 years akwan ne nya kura de bia me shops obekọ ba akomienu obetuto no ma sa anti akwan ne yesere mo mun kan champion fo no mo nya kwan ne ma ne nso ye wonto ye because kabi enya bi ntimi fa hwe ayire ne ma ye bless obenya ska o shop nti yesere mo mun kan champion fo no omo no mo nya kwan ne ma ye from Kef linked to Millennium Junction, from Kef linked to Gomafete, from Kef linked to baby called Dawa. No people have living that construction board no kwa owum besinde yehu he ayi kra no me dim license na somewhere 87 my drive out now on me that share baby now I'm still driving and it's a top part one city at least only meet be 1 week but because of the nature of road me top part one city when you be just one day it's but no me my name sa atmas it's your best kakre ya keji or your match so on share your match your best authorities no wontwa we yimbahwe gomanyanya no ye kwan ne de your best de abanem be boyen 8 good years ni ana honorable Desmond okede obeboyen na kwan wa ye kwan amen na onwi ni wie no ye frɛ na o se onon ye kwan nti ye besre aban amfuturu na hayen ededifo ontum ye hwe sabe obi mu no kwa wo do kra mpa e ka mu na wa heden na wa wo ka mu wona hwem maframba won kwa because of kwani so that's ne high pa because of amfuturu no edwa no pass ne ye ba yentoshe because of obi background no better do say hwa yemfuturo o wa ha na yemfuturo u shatale mpo na oba enche na hwa efin some style nti esra ban so ombehwe kwano ombo na omoye kwano ya mfuturo na ha pa ko feto de bi kwa yentimi mba kwano because of mfuturo nti omo complain nti ama yeso ya market na yesulo nti esra ban se ombehwe kwano ma de dwe de aban edawa bam ene a wote adehia wanom ewo gomua nyanya no ewo gomua ismensenem ewo fimfi mantenem ena wote wonom akusemu Yentoa Kasiebone Suniembonremu ewe Puemantemu na Eastern Regional Organizer Edema NDC Amanyoko no eye Hackman Kabori Edinsem Edi Atuja HM se eya de MPP Amanyoko na ye nani aso ye pa so yi eya mampani dada be de che eya Alhaji Dr. Mahmoud Baumia so no anenye Frankatuni enfemo mu mfimpimienu ene aduonu watwinim esan so no de ohu eya Dr. Baumia se oye NDC for eyere dada esan se eye ne kendi so wa ye kendi ni bibi oye bia no enya ade a sabi etimi ekoye nu nti anodi nkukuo ewo mfimpimienu ene aduonu nan abatuo nim na ohye sene abatuo ne koye ewo miminde etwam na MPP Amanyoko no abom homodin ye pa edi ama Dr. Mahmoud Baumia no onu do nim so mampani John Dramani Mahama ye ne mo kan ye ewo ne campaign nim ni na no ade a odi hu dwuma nte ye Dr. Mahmoud Baumia mato abanama no eye mfimpimienu ne aduonu wo che campaign na oba be ne semben ana oba beka Baumia de yeda MPP for asipa se omasa edi ye yiri dada abreye na oiria eye oiri dada a won na atena na first time in the history of this country yenko election ema yemburu nipa senior NDC eburu Baumia na omasande na abreye die edomase se yebekoso aburu na sai election yebekoi 2028 die mojidie se ebeye fukrasin eye 2024 no edebe na Baumia ebe campaign ewoso enhwe binia oba no na Akufo Adusei odi Baumia ebre Ghana fo ebiso wojidie se Baumia ana wakosua economics enti na oba weboa ama economy na pija obedu ye ede na ehu ye obese no buruburu ema odi Ghana esan ko na chi ebe wie chiri kura no odwani free economy no ekowie ewo digital na cyber ya ato forcing any team under the instruction of His Excellency John Dramani Mahama Jumawura ICC economy from ICC economy and there bibia aye fine
Enwechi ana Eastern Regional Organizer Edema Eyendi Siamanyoko no esansu di tudwa no chemu se eyadendi Siamanyoko no ene edi siaban no ebomodin aye adwuma wo manima mpuntu dwuma hodo amoye no enya ade a MPP Amanyoko no kura ebetena akonya ne so emfie wotwe no matimi aye bin no mekoso a aye mpuntu dwuma sane ebeya Ghana ebetimi akonenim na MPP Amanyoko no kura mpo mo omugina ase ento omoso aba ne kura mpo nim se eyadendi Siamanyoko no ebo ne homoden Pinya threat my NDC. Eya ban ana sabre yebo hundawu. Eya ban ana ye vehicle e pushy development agenda. And whoever our be share eya aban papa na ase no. And one e de obeko. Tie de nkomo 5 no obi aba yesuro obi enu oba esuro no ko ye wogidie se adwuma NDC aye a ye gusu ye no. Ye bedu 4 years no. E me wogidie se ahwe a MPP kwa no e be den so betuma pia abonten DLFM 106.9. Bibi ekoyi e dey benti na betie wo mo. Omo yo omambofo. Omo ye sabi ni fa bonefo. We nkaye Arab country a ese esu mabo na eku mpa mu mfi oman mu. Efise omamba amababura. Omba so mbese oman no. Omewie kuma se oman no. Eniya wuti ye eye Eastern Regional Organizer Edmendi Siamanyoko no eye Hackman Kabori na amanibo ye nsem troni kontinhini Kofi Obo ana different appointment mo ebesom ye. We nyina we so na yakeka madwen kire ni bi emfanso mo. We every honorable Frank Amankwa no was so hwe live edi free ketase na wo kire ma GTP tema making up department together with my colleagues. We say congratulations to MPP Maya Depa Matu Abapa ono sa no woka agye wudin nana dwomode aba ene wo say o ma Dr. Mahmoud ba womia pa elephant abusuya no mamu nyina high five Maya Depa nkabom bibia na mo hwe ani mu se no bekwa ko wura mo 2028 na nkunimdie atumi abade ama MPP osunu kokoku amanyoko ni sanso na me wo fa ase Elizabeth sweet Elizabeth de aba na so ma ya adwo my darling happy birthday Uncle Sam Nyankopon mwa me ho ban no hwe me so nya me kese me da se me wo fa ase me da se pi na o kirema o hwe live edi free Lebanon zone 4 mete wonka mate me twen na Kofi Parliament dia ba na o se Ghana is peaceful country piao o hwe live edi free agona Bobby Kuma apa right Ghana fo be yedro na kasema no modia mompa prechiri na yenkwa agropama so ne nyina ne sa de hye omo waje nkotoku omo ton je ne omo champion foko yi wa mo fira bublushi market omo kopie mu agye nkotoku omo kwae na kwan ne nyina sei na ho kirem na omo namu monche monka nko ahyenkafo ne nyina brenti de aduro no penifo ama adwadie ne begu pa akwan ho sensem de na waka fa ho 0534050199 0593406565 sofa na min sofa agye nkotoku fo amotonton je nne omo aso ayehye pa omo akwan ne nyina sei nyenya no so saa gumo nyenya no nyina makwan ne nyina basa ama ne omunsu gujanye se obi kura tumi wo ka mu nyina asa okwa awo so na awo aka no gos kwan ne nyekura 05345019905930406565 Kofi Alliance na maye na ya ne atifo no entumi mpraprekire na akwan ahodo a enkwayi wo mani mu no ede na woka ede afamemfa ne sei na memfofrefo di kan madwo. Hello. Hello. Udina bia kasa free senior. Nana da ko ya dom dobro. Yo senior mpomo ko de. Oko me wofa. Senior me awoda pa. Meje so me da se pa yentio. Na insura no onye okese. Awo awoda pa de amoyi. Amen. Ana de bia ya na e kase Ghana mpanifo mo nwe ye ho. Motu enipa ye free Accra do ma ba Kotoku. Mo ba na kwa na ahya se tutututu. Na me fa ho pa. Se de aye west Omaka na mekra na mizina ho bia sentrofo bi ni wo mo interview wa sa kwa no 2 years up to now akwa sa na be de na manfo aba ho abedidwa oba omra na ne ka message enti islam panifo omunye ho bibi maye meda se pa me wo fanya me nhyira opi won so betimi afre na waba so 05340 50199 0593406565 Majo Bragwajo Sa kwade atema committee 11 na yentio Bragwajo mi mauda pawo Meji uso sa kwade medase Yakupon shira Amen Onto nkwanam
Omo from say do for chair since so. Amen. Amen. Bra Kwadwo. Senior. Enka abai enka tamwa otu omo akọ no ifinkan. Enka road no omo nam so a eso ode. Enti ka yetu omo akọ no esa ka ban ye no good. Ansan wetu omo akọ. Enti okura na wo jiska kura kakra de ayefu fro kura na enkeye. Ye be sira ban. Yo. Ye be sira ban. Aduane ayedi nti ye pa ban so onye kwane ma omo ai. Yo. Mate me da se sa kwede Yankopon kan ho pa majo. Hello? Yes sir, we didn't be akasa free. Yes from Aduana ba. Because free what something. Senior me yente wa numre. I catch the MPP penny for say you to know. The permonya ma ye. Senior, opening nya botra bokọ asam de tu dwane nya MPP ne ani si asemo. Yesi Agyei Sikapa Agyei Sikapa om tonton gene so mo kwan na se ho asem ne ye ka opening. E kwa no mo no mo nkoye. Gene be so kwa ne no mo nkoye. Me da CP. Because so mo nya de youth de pe ma ye. Mate. Me da CP. Yo, mate ombeti why? Bibia bokọ adwobre o majo. Waka na adwene. Oh yes sir. No fast na se dey. Oka mi ma wajo. Meju so for nine. Nyamisha no you happy birthday once again. Thank you. Sammy B, ye wo mo anyi mu. E pa se ye tu agedifo a na agedifo ye stubborn na. Aya na obi nsi asiu. Sammy B, these are some of the things enunti aya na agedifo no empese debi baby omu di jani omu be free ho no. Say ye na kan ye siesie wo kama ye kwan kama. Sammy B Debi one kasa wuti you fear na wutu ka akwa akoto ade kura wo ho na wasan ba wudi ka won ko stress bi emu enti wo be ko ye betre omo hwe no mo tie de kwa se no ma boy aba from back start de eso ma mate ka hu no ma eso ma from kura ye betre enti ko hwe no mo mo a me bi me do be mate nyame nhira opi se won so obowura mu ye bre nti no enya de betumi afa afrefo no bio na ye na ye ho me wo fa se Bismark Mambize watena se Adusei ode nsema hodo a enkan su agopama so no ode ba kotoko na watwi mu ekosen hasefok betese hasefo no kobo dro na kotoko fonso ko gi be 3 bi kura o mfikyire ho ne ade a o makoma pese no lanwe wache no abobbo ni dompe mu nyina tutu no ho kase nde aye abekwan ewo eyi ho no a ne ade a ohu enti eba ye wo fa enenso obetumi ahyego ye hwe obehye Mon spring it up. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Born of my head. My shall go. The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. I was heading to the post. The post saw me. And I saw the post. Then immediately I shot the ball. Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your money, Mr. Kasante, hey, Borike! DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, my name is Nhyiraba Kwadwo. You're listening to DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Me wo fa se Bismark Adusei Mambize watena se yankwa ne chane mana kwaba na onfa gude mo nsema ne saka numre no onfa ensomya Bismark empom design yesu ado me ho ade pa ye de yankopon ase pa birthday man oh yes senior ese jade mo beka ne ya nokre na watwi so agopama so nsem ne koye on oh yes na me wo fa se anto nsem anyo osan hyegu bi wa na osan hyegu eh ade a wo ye form ne de e wo soro ka kire jesi obi sa me ho asara me ka sa me wo fa ne de okwa e be fa ma nti wonko no doubt to say bia se de Man City team ne te ne bia na be ye den so betumi enya obetumi akoma ne first 11 onya bi money ade na me so onya abotre be esi afa o se menyo se oni bo 5 games no ye bo mpa ye se ma ni mpra eno an ye bo ho mpa ye ma obi an so nko ye duru bia ntia no
Abrofo na yansa monte se bibini. David. Eh de ande eh wo. Maybe asema nyane nam de duro de ntimi no menya. Sao. Ya da yami ase. Da yami ase. Me mo no. Na kotokon so na watwi mu no ekosen. Omo dincho. Sa. A person no. Metema na tutu. Lions. Omo jije gu omo widie mpa. Ena rainbow colors na so ko sen. Mo de mo ntimi anhye. Urade mo ngafasi fo dada na se da for me. Chama, ebrent me nya na kajagum. Right, abusanti yamu adwomo akwa babia memra dia 106.9 emra wiadu yede agude mu nsem ana ebe somo onwume no nsia kase so asusua watie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bia nwume dia ade e kan se we no we ye birthday man wo nti no birthday ne enwe ye wie kra fe ne ekodi na kase ne nti ahun mo bema ade e kan se pleasant ana se mponu we no eye packages ahodo nyina mo betimi amana ba eno eye nkoma aye di ana fe mponu ababa ye friends Adjoa Agyei Sikapa no ho fa brutal nuanom yi ana o matena se enwume no nsia kase so mo soma emra wiadu Bismark Adusei me soma didwa media gude mu nsam ana ebe somo djuma di kase so be join show no live on Facebook capital D capital 106.9 champion Kofitela dama images audio any videos in reactions audio nyina on seka asida PSN koma Mr. Kwame Afuma defo boamponsem ne de share bole de kaka diamama fire starter lancho premprema na meeting on koma na fake crampo Jesse Michael Awuni wadisika brand Kenneth Tata na fe no oboroma the front Englishman anu nyina kan bi ana yesin kunyade agude mu nsam no enso ebe suma nwume no nsia kese so na bibia kwankan Lumba super dama maka chose ye trust se idia wo ma dama no mo so asede agude mu nsam no ebrel enwume wenya Lumba super ni bia no wadidi awie ahun ade kansa sapa no wudidi awie na obobo Lumba super ni bia wo ma dama ya jimre ade agude mu nsam no ana e hyase asuzu a ebe hyase enso de fie na me no kasa idia former House of Folk player kwada na friends Cosmos Dauda entia metene sesisiano wono nso agye atum wa say yes enso akire club na friends Redal Athletic Defense eno eye club me patwom di omudwuma enso Morocco Botali Pro League 2 ni mu ehun komo ana yade sum tu dwane show na champion Kofitela ye kan so de to so weno eye audiovisual presentation tin komo no enkomo aye ti nyina no unya images ni so bi ewo social media wodo na so Facebook and YouTube nseka na bibia ko nkana me no kase no Ghana Football Association enso partner with ade kan say Wales FC me patcho for ade kan say Ghana National Youth Team coaches no omo so kwaje ntetia we no eye UEFA license B ana training no omo so kwaje ntetia yade nkomani pinanso so me na patcho se na nkomani tie Black Galaxy assistant coach opania je fense Godwin Atram Sanswa ana Black Satellite assistant coach opanina je fense referent Doma na fempo no Ghana under 15 head coach we no eye opanina je fense Salifu Fatau ana fempo no Agraso for comme assistant coach opanina je fense Abdullah Ghazali we ni panifo na me no kasa dia GFA omo so any ade kan say Wales FC no ana say F no enso atima partner me no kasa omo kwaje ntetia na we no be on the 20th February 2026 yet we be 1 month and simple no 3 weeks in term there me patcho omo kwaje ntetia we no eya UEFA license B ana yadin common pinanso somo ewo dwumadiens na patcho Kumasi Asante Koto company for enso abompani for bidin sampo no eba match ade kan say match game promotion me patcho company for mudidi so we no eya 8 member appointment and some appointees ana omo so yetimi abomudin sampo no say metema krobia Kumasi Asante Koto kuma pema apemba ba Godfather Mr. Aidman team no ana media mon koma se kobani so mu kobo game bia empani for we na omo so betimi ahwe na omo game no dero me kire se promotion no omo so betimi opani na ye friends se nida ko Sanswana Adua champion George Forsen Anthony Chumperima Kwame Akosa Prince Saki Alimo ana fe poropani ye friends run for bin mafo ana fe kwampon Emmanuel Asiedu wei ene mpanifo wa twempanifo so abomudin sampon Kumasi Asante Koto kometama Godfather team Mr. Aidman amidino command team na ye friends Kumasi Asante Koto so mo game mpanifo wa twema bubomudin no ombehwe no mama promotion so atimi akwankan yadin command pinanso so muni makwadana ye friends Benjamin Asara Ghana national team mechile the Black Stars of Ghana ye number 1 no won bibia sesa ono na yadine ko World Cup no entubon se Benjamin Asara Mounty go post the senior soccer team the Black Stars of Ghana also kwea esanso ya House of Folk number 1 aminu kasa no me patcho Unilever omo brand ba kwa ye friends Rexona me patcho mabo akoda wedding se ono ebe brand ambassador ntene yu koto Rexona bon so panina ye friends
Benjamin Asare and Chebiabos and Phony and so down to Aquadana. Jefferson Benjamin Asare near Dino Como, who join show live on Facebook, Capital D, Capital 106.9. Champion Kofitela Dama images out on Seka, na Bibi Biakon, Kayan to us, Fun Commoni Pinason Somo, na Yenso Jumedi and Sumeno Casaidia, Black Satellite, me patron penny for Bomudin, and I said, bueno, a year players out to almost yet in your shortlist, me patron Ford Febia and Kupoya Dumado Chinachi, me patron Musuko Piemanso Pram, Adia Cancer GFA, a technical center, and no one in command made Nina Sutu and him, Aquadana, Jefferson Rafik Shaibu, and dinner their doors to do an hour, and two by Johnny show live on Facebook now, Seka, almost so and come on the idea of Jumadi so, not Bibia Kwankanani Ghana defender, Jefferson Jonas Ajete, 22 years, Minuka said you may also say yes, me patron Dona Aya Dan, German Clubber, Jefferson Fusberg, one also to me at the Penasin Krataso, and Swakwasan Simonuka said 10 million euros, and also the PM me patron Clubber, Jefferson Fusberg, you know, at Timmy Toma FC Basel, Jadin Commander to Dona so Somo, and what Jumadi so Emmanuel no, Nanche Biana me bedin come and switch us on also PM so Moldova, Club Offense FC Sharif, na Aquada no quite try Menuka se wasapa, na when on Tiamete, and the said club no music as some from a Camilla se contract and sense some moment miti targeta, me patron club na, Aquadana Jefferson Emmanuel no, on also Dini Juma El Edmano El Ghana no, almost went to miti targeted in common opinion so someone, I was Jumadian Suna, and they exactly 1 year. And Aquadana Jefferson said Nana Pole. Nipa panifo bi enso eje ne nkwa efiri nsamo nso atra the time akumasa asante kotoko ene nso atraman FC Ebo na stance yensha anase yensankan sani papa panifo no empanifo gusua watwen montese yensa be kasa opani no na ese emra nso ni na diwan dish note yanta omra yeba na Lumba super adamo dia for fly number D1069 akonkofun cruise. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sport. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. Right, Abusia, Yaguswa, Sinkonya, so Yade, Agudiamu Isam, and I assume a father to Sonne, Lumba Super Dama. What dear for fly number D1069 Chaf so fra conformance so Amanan common latest exclusive in Commando Tuana, Jade Basumo, Jumadi Snow, dear Compo Crani Tepa, na Bibi Biako and Coach Medias, Namanuka say Cristiano Ronaldo Avaro dos Santos, William Sa and then Nesaida, your friends Al Nasa, no Mujna Kono, Amane Clubna, your friends Aria, Namanuka say Cristiano Ronaldo and Tiensia Kanya Injo, and Asem Pono Bibia Habrant and Nina se Karim Mustafa Benzema, Nekraba, also Eddie Juma, and Swadimam Ewa, Saudi Pro League Mecha Al Ittihad, Aquadane say almost a club Nibium, Obako Alali, now when Cristiano Ronaldo said that being Kaya, Kamia say, no, Alali Club, almost Dimo Juma, and so I was Saudi Pro League, Kamia, so I'm for players, star players in Essansa, Malcolm, Darwin Nunes, Marcos Leonardo, Serge Milan, Kovac Savage, Sansuana Koulibaly Munina, Anna Fempono, Yasin Bonu Munina, Australia, Nene Usadi, Aquadana, Jefferson Mustafa Benzema, and so Beckham Massa Dabi and Coincantiana, Ronaldo, and so a dear cancer prostate, and a protest, and a simple demonstration, and so Editia, a dear cancer Saudi Pro League in Penny for Mecha PIF for management, Tomusha Saudi Pro League, no, among transfer and sense, some Nina Aquadano, what come also Susene, Karim Mustafa Benzema, Aqua Johnny Club, and friends Alali Diana, Kamia Anasa, Ronaldo Quadrani, and I said Saudi Pro League, idea cancer league in a dear. One was one team in GB and Tiana Menukasai, Cristiano Ronaldo, Nuntia, on prayer, be bearded where you come where fit was step conscious, and I sent Ponadia cancer cautious. Now Suninam went Timmy and Dijuma, and for man aside, the friends Anna said, in command to Dana so someone. I was Jumadias and I gave me Paviano, me patro Anna San Sutimi Esha Bako, Ariana and Timiante, now himself
Cristiano Ronaldo omo first leg ni ba na se to dwa no me patro game Ronaldo enso boy edima Al-Nassr enso tia Riyadh no omo timi ehye 5-1 and Ronaldo antimi amono me patro game na ante 1-0 in favor of Al-Nassr even though say Al-Nassr enso din komo na se omo din kunim no ni nyina mu no omo antimi anhye more goals anu yan komo a yade ni nyina so so me odwumadi enso na bibi bia so akwankan na after the game Al-Nassr din kunim over club na face Riyadh no me patro Al-Nassr mpani for me management team no woman so ntimi amak players mu bia me Al-Nassr players no empokromu coach enso angante ade defense post match interview ni nyina ne se Ronaldo nkomo no opani no anase mpani for kira omo pese ombema ade e kan se we no ebe escalate anase ebeji he wo mountain enti amete ene se Al-Nassr coaches ene ade e kan se omo players no omo mu bia no atimi grantee post match interview after say nei omo victory no so timi buy against Riyadh jade nkomo na dodo na so somo ewo dwumadi enso na enra Inter Milan enso eto a club na je fense Cremonese na nim se game ne koso no Inter Milan fans ritimi eto to ade e kan se fireworks omo timi tutu jabebre na ba goalkeeper me che Cremonese goalkeeper na so na reporter mete ene se Inter Milan fan baako me patro ne nsa no mienu ate won ni nyina se eja na koto akoda ne nsam ana atene nsam mienu afiri ho enti eno ye nkomo kakra firi opa jade ni nyina so somo odwumadi esu na no pa me betra se enso confirm ma se deputy minister of sports art and culture enso South Africa oman no mamia ye friend say Bismark one also the confirmation about say after say Morocco for no enso kase say WAFCON 2026 oman timi agency omana so biem no mamene the confirmation about say South Africa for agency omana so na ene ya na me patcho open na kasa we no eye minister na kasa nim say mamene mebe pace ona so we no eye Bismark one of my catchers so a deputy uri yentie hawa and also the confirmation mai necessary. We took an opportunity that presented itself because we feel we have the necessary infrastructure and the support, of course, of hosting the WAFCON. When Morocco said we're not able to host South Africa, we said yes, we're available. We're going to take it. Look, it cannot be debatable. Henti Bismark ono ye deputy minister of sports art and culture edema South Africa mamuwe masaka kromu aka he enke ena obeti bia hwia bruta anke beka se oya prega or papa esansa wo boss opani friend say gate adwe no eye Mackenzie ono confirming po sampo no o mine friend say South Africa caf nso agya tum so betimi a osi WAFCON no ni nyinam no mamuwe afa ne boss no me tro opani na je friend say gate Mackenzie ho enso atimi akwahia press no enso akofko anase wako breaking news no enso da chairman sen wi asaman sen nyina mayen so yense timi aso bi so yade ni nyina so somo ewo dwumadi enso tube dwane show no live on Facebook panina je fense gate Mackenzie no ana minister of sports and ade kan say culture anase mpono sports art and culture enso South Africa the statement 10 paba enti yes no na DJ we no eye champion Kofi Taylor wono so timi a project to Facebook ne so ama wonsan so timi ato dwumadi enso jade nkomo no to na so somo ewo dwumadi enso Real Madrid akachi no meno ka say 2025 eba omo so timi abo 76 games am no ka say 94 goals conceded ha enti kiapa club Europe top 5 leagues ni nyina omo timi jigo so egu o matremu pa Real Madrid club no me patcho uyi club na je France entrant Frankfurt free o wono wabo 55 games enso 2025 mupa omo atimi concede 96 uyi entrant Frankfurt free wa eye almighty Real Madrid Hala Madrid the Galacticos omeno ma digos p and meno kasaidia eye 94 goals concede ana Real Madrid so yetimi aseti omo jeden command to na so somo ewo dwumadi enso na meno kase Arsenal player je fese Mikel Merino me patcho wapira nantia mete ane se akwada no se bibi bia nkonkan na se Sergio Nyankopon adoma tena okoye se yanti good news me patcho akwada na hwa World Cup and also baso ntimi ndijuma enso former Spain man ene yankoma fi oba yede ni nyina soma ewo dwumadi enso na oni mapanina je fese David Moyes na otwe ya me patcho ne side fese Everton enso ne Brighton and Hove Albion boy eno English Premier League game na ni say na at that point and say we no at some point in time na Everton that form a cup back come timente me patcho the 97 minute and Everton enya equalizer no opaniwe went me odine ade kan say ne joy and say no ne happiness me patcho read and say otisia go prama no so ni refi no watisia go prama
amanse ne yeminu kase jubilation dan na after say o jubilate we no ana referee panina ye friend say Chris Kavanagh ono so etimi e show ne yellow card no paninu ni buafu brutal me kire David Moyes wakitu watutu bia kire anasembo no watutu bia mani referee friend say Chris aweno eye Kavanagh yesa so se go no empo eba 55th minute anko no onye sa jubilation no anka sani je no ano ono so nya no anka sani je no ema na mom utimi nya equalizer unse go ho akwa atwama now the 97 minute o side so timi teka masa na eso ya ne so ye no wase na mpo no enye se nyi mpo na wanya anko ye ni slide on sa ni jubilation players ne sha nom dom kotodwa kwatwi fam no se ono ni mfie kwana nim na nkanya sa na nka sa jubilation bi ana nko be ya ma referee so unse yes na ni ajepa eno ye nkoma ya de sumo odwumadi so na most we no eya Sadio Mane o ye player eso de ma anasa na sentem a ewo Morocco no eye player eso de ma Senegal ne side Senegal ana mechira omo so timiji Afcon isium na so na wo be kai during that time omo jubilate ababa we of US your friend say we no eye so we no eye Sofia Amelia Wanonsu dimirika tisi agoprama so senko ko age panina je friend say Sadio Mane na Sadio Mane ka say masa nyabotre dabi enya sa ne ha gime masa ni nyina ne se Sadio Mane se dabi ababawa no enya crown ana sempo na nim guase na odi gu ababawa ne sense wono oye Muslim as a matter of fact a true Muslim on enya part-time Christian ana sempo no ade can say part-time Muslim ana say American Muslim a onu bibia bi odabi Sadio Mane de ne de wo so no oye true Muslim wonfa ala som no endi agranti ababawa ne dad shem na nkwan kan sense masa wo dwani show no live on Facebook won say na funuma ne chese ne yafunumu nyina gu Sadio Mane se dabi eno nkwan kesan se omo ne sum no awa so your buy so optimi kata uti so ebesi na se eno nti no timi stop ya baba na je fense Sofia Amelia jade nkoma ne sum na ababa na se hwe Sadio Mane mi ya ne biggest fan power so do Sadio Mane brutal enti oya arrangement we no je be kan so make arrangement enso atimi atwa Sadio Mane or Saudi o me pacho anas and two journey show na champion Kofitela dam abon se Sadio Mane ono ne yire afafuru de ne nsato ne yafu so wo mo hye anas Jesse ana kwadana ye fense Sofia Amelia wono eye US ni America ni de hye wono so chese we no overall won enti Sadio Mane masa oye discipline brutal we no emfa boys no obi ti se o disikamu dachi we yanka masa o de pana no mutantam so krana se keneta tankoma ne yedi eno so ne nkomo kakre fiwa ba ye ne nkomo dodo na so som ewo dwumadi enso amene kopa ye fa last story so enso so na ye nso dwumadi enso me no kasa die Spain national team no me patroni me say World Cup ne ba so we na USA Canada ni Mexico na me no kasa Spain national team no wo mo say omo group stages matches ni nyina no omo kwa akobọ mo adwa ewo Charlie American dia offer say utimi dia kobie san say state ni dini bi wo a say nya botre pa na jebo na we no eye Chattanooga tennis eti yebefa ne sa o mo fa ye ntu kwan ni bi dia say ye nya ne sa na say eti wafa Sammy B ene eye birthday after the show yebehwe na yetimi aprepreche na Allen St. Maxim wano eye player enso edema club na je friend say Club America ewo Mexico me no ka say wo so be terminate ni contract esan say Mexico no ne ma a ode omokopie mu no say racism racial abuse ana omutimi kire mo ma no kame ya sen kwada ni koskwa na mo sebi ye yusu west bi anya familiar ana sempo na ensem fata mpo se be confidence so eno ana nam so ana akwada na ye friend say Alan St. Maxim ono wase ne obetimi terminate ne contract free club na ye friend say Club America. On this note yemfa agudemu nsema eboabo anyina MP ma kan ketasi Lumba super makatro say edino eye ba coupe Bismark Adusei obetimi afrem mambisi anwumrei asida PS yankoma baby girl gift theater wono so de moral support atumi ebo ho ban ama ye de dwumadi na be somo wafa edina obo no sesia na wo say kan sen sa World Cup din bi na obo ye no wo say edin ba Ofa we pass mama mi o Debi baby girl gift theater na oh so what be things here o ka Spain for Debi o ka parliament na na no body things here no ye hwan o se na damfo moral support okay
Okay, executive producer. Executive producers and there sometimes no why you bet and afiba come here do him because the way how far I want to ten by. Oh, Kwadwo ma me more birthday song man. When ya botre me wo nyum bi wa ha eno na edem akoma so a me de be prepare chance na so de. Enti we de enu ni si wi no abo birthday song na ye de aye ho adwuma. Enti Bismark we on. Se obesori akwa na. Ebi se birthday mu. Birthday be ya pound birthday. Birthday me prepare chi ba mu nsure chi. Birthday mu du. Because ndra be bia me ne nam won. Na sika test me ndo. I think that was Saturday go na share say test me say na birthday no. Ye call no say omo ndidi ana say den. Ene enye go. O ma ki won calendar so yan. Ono de. Udia. Call no friend no so the jollof ban. Udi oni to so. But or the beba or kaso the beba. Polo palam sembia wa. Polo palam sembia. Be kada. Ne titi mani bio. Mani di say me ya mo fa birthday dey say at least. Ma me chia madam for back ni Benedicta. Or alajo to binko side or me chia na Benedicta. Or the Benedicta. Sister Benny and me. And confuse so be chia na. Oh, it's so kind. Ni confuse be chia. Hey. Enu ya na metima aka. We ye yada. Enti said ya yada no ti birthday ni de medam ase ma ya de be de chana medam ase ne de medam ase nye because a che de no afi na won de beba sika sei ye pon am penifo so e body agakwa ye nya no kwa untumi nka so on prepare chiri utwu mutam prepare chiri because on prepare chiri mfa nche okra enti Ghana for ka se body ye DC ha ahun ye DC na asoro nkonwa so emusemufo ne ye maze mebele ntwene se mu ma yen champion tell you kopie mo Facebook and if YouTube makasebo no unya bi ehwe yen senior man DJ Zigibi echinchen free fruma edesum ya numere ken kanfo yemi no edi ameje so yo wofa o se ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene watafri ja me ne me wofa aseba Adjoa Agyei Sikapa. Yes also DJ Afiba the international DJ no better no de nwompa age tata kopem no ndo achi no me wofa si sexy journalist ba better no de pon dwumadie no aba besemo enwuma ebe enwuma dem akoma sto yi pa esi na wantimi nke be ya me ya adoma echina ya besani mu ehia ya kramo